Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 20 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Donetsk, unit distrik militer selatan melanjutkan operasi ofensif mereka yang sukses. Serangan menetralisir musuh di dekat Galitsinovka, Krasnogorovka, dan Nevelskoye, Republik Rakyat Donetsk. Hingga 80 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 3 sistem artileri self-propelled Caesar buatan Prancis, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 sistem artileri self-propelled Gvosdika, dan 2 self-propelled Akatsiya sistem artileri dinetralkan. 1 depot persenjataan angkatan bersenjata Ukraina dan 1 radar perang kontra baterai ANTPK-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan masing-masing di dekat Karlovka dan Kurahova, Republik